Usumbut Menteri Rangba Kejela Ba Snyau Bhalang Dhar Haka Santrik Nok Pra Ulawan Bani Shimbenta Haka Jingrakhe Yak International Day of Persons with Disabilities Kabala Rakhe Halor Kapang Amplifying the Leadership of Person with Disabilities or an Inclusive and Sustainable Future. Ya ka Jingrakhe la penlong da ka District Social Welfare West Giant Hills rengkat ka jinga Trelang ka People Welfare Development Society Ha Sen Right Community Hall Umulong West Giant Hills District. Usumbut Menteri Rangba Snyau Bhalang Dhar ha ka jingkran ula banjur halor ka jingdon kam ban penkup bor ya ki briu ki badon jingdona ha ki department bat ban pentikna bakinya shim benta shirhem ha ka imlang salang. Ulapan pauru yaki skim babunjai limba katanat social welfare ban kershan yaki la kalong ha kapuli puthi ka kot ka khya kilat kamai kaji na lor kiwe ka additional deputy commissioner ka kong DV Lingdo habakran Aiman Sim kala ong omdon jing khanglat ki bala ban khanglat yaki briu ki baduna ha ki department ban ya shakmat ha ka jing im ka jongki da ka ba ai nuksaru halor ka jing job jong u Alexander Lingdo wat laudon ka jing duna ha ka men Henry Ulayo ban khur ya ka khusnam international arm wrestling ha ka negasi la don lang ru ka district social welfare officer ka kong Y Najiar u nong saj an ba ai kriem u balakren halor ka an Right of Persons with Disabilities Act 2016 RPWD Act. Kumshi benta jong ke jingrakhe u Dr. L Rumbai Medical Health Officer umulong CHC bat ka kunhun ke jong u kila penlong ke jing pej bnia ya ka kot ka khya jong ki baduna hagi department. Sebab tu ani kumam hati benta no sah perlu pori ulaj government ulaj ke office untuk jing TV panya minimum jalan sistem dak sepak dak hajatli ai kom certificate tu ini benta untuk kontribusi yang ngorok kalian mana tak apa tu dari income certificate bukan bilik kami pak kami income berbukaan program kami kita beli di sini betul ke form ulang ke office kamu di office army na civil di pos social welfare district living office ini dah baik betul dan ko ko detail kiri iku atau huyo sarkana download from the net download ngoro tini kendon di an sarka dari download itu bisa public domain mengui murah kali sing demo start tak dilihat present debit so hayu surai apa tadi aku pai pihak gini teki pauja pai kan usaha kami na ko assembly any question ni hawito ani benta and warap delta controls district officer kami dalam gawat mo problem hawito ka governments ka funding ni gawat ko penlai smooth functioning ya department webinar district sama konsultatif. I'm there to help you at any cost at my company.